Executive Engineer Chutmun Tenzol Road Division PWD chu voin khan Chief Minister Pulal Duoma na hong. Mizoram Journalist Association MJA chuan voin khan Aizola INPR Auditorium General Conference voice somni na an mang. Iran chuan US cargo plane in Kuwait emergency situation atok ni inasoi. Strait of Hormuz blockade hian khothang lama tui al theiman ati sana wangin Indian government chuan supply le rates ngetak ati chiang. Aizola chingin Runmawi TV clear tu te chibai vek ule B.Vanlalchhanchhuahi kani a tuna chanchin kim changzo ki nilawai thak chunzomang u. Executive Engineer Chutmun Tenzol Road Division PWD chu voin khan Pulal Duoma Chief Minister in honga Tenzol Road Division hirwa manlok ang chuan April ni khat sangni somni paruk atangin mi pui dor thei ani ang Chief Minister chuan ramro rel na pathian ram athlen theinan PWD poimo na soya PWD hi kan ramro rel na pathian ram athlen na department poimo berni in ka sha PWD a hian pathian ram athleng mek ni in ka hmu ani ti in engineer le thoktu te an poimo zia asoi Mizoram PWD ta ni chin chha tlak ani ti soin Pulal Duoma chuan Tenzol subdivision chu June ni riat sangka zakwa somsari pasari khan na an thoktan to ati a tuna hian Nuaya Road Division a omta a Tenzol Buarpui Aizole lungle kong enkol tu ani dona PWD Division panga tenen heng kong te hi an enkol to anga Bunghmun subdivision po in azom to don ti asoi ani Aizole changa Tenzol National Highway siam ani turtho Chief Minister hian asoya mipuin sorkaran te na chu kong tha ani a PWD in poimo takzet ani Indiaram road density ne na te in Mizoram kan hiam hle a Indiaram hi kilometer zabiala kilometer za som paruk road density ani lain Mizoram chu hemizat ve hi kan tlinglo ti in Chief Minister chuan asoi Tenzol Road Division honani a biate a subdivision hon ani le donbok Tenzol hi Chief Minister bial ani awanga indu sakna ha ani lawa amun hian akengklat ani Chief Minister Pulal Duoma chuan ati sarkarin mipui angai poimo awangin health power le public works hi mipui mamo MMT anni ati a Chief Minister chuan an ngai poimo ti asoibok PWD Minister Puitu Atanarwat Putilal Himpuyan Thusoyin Chief Minister Vision Thui Taknei tu kaneya PWD lama a vision nei te hi aro puya akai shwaina hnuaya voina tun hi kan thleng thei ani PWD thoktu ni hi anwam don ta hle ani ti in PWD mason na le na thote achangtu Minister pu Vanlalhana ba ka Chief Minister Pulal Duoma tele PWD thoktu te thora ani thu asoi Tenzol Road Division honna hun hi puvila sangliana IAS Commissioner and Secretary PWD in a kaishwaya Engineer H Zoram Liana Engineer in Chief PWD in report apea in C chuan Senior Chutsil tur Tenzol Road Division hon thar hi April ni khat sangni somni paruk atanga dor theya function chan ani tur thwa soi Tenzol Road Division a hian thoktu JE UDC SA LDC driver le group D enge mozat anom dona thoktu lak phalna an hmu nual to thu in C pu H Zoram lian na hian soi na thial se chip le Tenzol Division hi se chip pa SE chutna se chip circle om se chumi enkol chu ni se adu om hle in C chuan ati ani Mizoram Journalist Association MJA chuan voin khan Aizola INPR Auditorium General Conference voice som nga pani na an mang Khwalian Puram chhuana Secretary Finance Department chuan chanchin bumi te chu cholpo nei mumal lo khopa thokrim an ni ti asoya social media kara journalist te chu thudik chau chwa tu le an thu chwa reng renga tanlam nei lawa an thu zia te chu midang tina lo thei ang ni turin le mimal zelen na inza sakton turin na chabok ani MJA President Pusila Rambuat Sayatsuan, MJA member te chu te rei pe turina cha sarkar malag na faklak a umani chuan fakshe lawa ankal diktok lo na lai a umani chuan huaisin takapuang chhuak ngam turina cha thu chwa tur du lutuk wanga thu parpoleng boy pui lawa mi pui ta tan thu dik puang chhuak turina cha bok ani voin hun mana hian General Secretary le Treasury report ngai thak ani baka nikuma MJA bo Ralte Esra Dalidia Fanai sun hun man ani bok tundin huna MJA member za somkwa pakhat anom meka anjinga somkwa pani chu General Headquarters Aizola mi te anni a record atanga alandanin MJA hi kumsang ka zakwa somsari pani March ni somni pathuma din ni in member ni laya chatuan rampan mi somsari paruk anom to ani Minister Pubila Sanzovan Tenzol Artificial Football Turf Lungphu Maphum
voin chanu dar ni khan pu bilal chanzowa FCS and CA minister in Thenzo L.Chhakchhuak playground da sports and youth services department malakna artificial football turf foundation stone chu aphuma khwalian le lungphum phum tu minister pu bilal chanzowa chuan thu soin sports a hian infrastructure le contract lam or vak hi athaber lawang ril rulam chiselna limna le taksa in soi zoina shimshim hi apoimo ani sports hi zirna nen akal kop angai hle bok ani ati na thok tu turte chu Thenzo mi puiten joy om tha se ati thuwa soya iral thir lawang u nei tu thin lungpu ang u athok tu le khol ven himna lo puila ril ruzau tak puila heter pha tur hi rampum ta ani ti sherengang u ti in pubila chanzowa chuan mi pui angen Thenzo filter tarf pha le thildang siam na atan hian Ministry of Minority Affairs GOI noya PMJVK scheme atangin poisa mu ania MSD Core India Guwahati Assam te chu na thok tu atana thlan ania work order amount hi cheng vaibel che som point pathum ani Thenzo football field hian artificial turf pha ba ka fencing a omanga pavilion gallery public toilet kongle underground water tank akeng telang program hi puvila sanglia na commissioner and secretary sports and youth services department in a kai shwaya technical report hi pu Henry Silal Ron Kima secretary MSSC in a pebok ani Food Civil Supplies and Consumer Affairs FCSCA Secretary Teresi Vanlalmawii chuan erong bol na gas le tui al theite chu Mizoram nitin alo thengreng ti asoi khothang lama indowa omawangin michen kha chuan gas le tui al thei a har sa thlawin anin la khola ma se Teresi Vanlalmawii chuan apangai rengin aron thlenga ti a tundin hmuna chuan hlo thon tur a omlo ni in a soibok Teresi Vanlalmawii chuan Chul lawa mi puila min gas le tui al thei an lak lok vak lo nan gas chu buk hun bera tanga ni somni pang hnuwa chau abuk le thei ti asoya hei hi mi chen khatin midang chan ve tur an lo lak hek sak lu tuk tur ven na ani nimin ni somni paruk thathum sang ni somni paruk chundar som pani khan sol eng chandam na ko shen biak in chu pathian hne na hlan na le hon na hun na man ani biak in hon na hi uparo siam hnu na president SCI na manga Reverend Dr. Arla Sangzwala, General Secretary and Senior Administrative Officer in Pathian Nalhan na Aneya, Upa Dr. H. Lianzela, Vice President le Aizol Area Shuai tu ten Lompuy na Thutoy and Soya, Sol en Koshan Zaipol le Aizol Area Zaipol ten Pathian Fakhla sa in, Koshan Shang Shang atangin Lompuy na Thilpek an Hlanbok, Biag in Hong tu Uparo Siam nu na Chuan, Koshante in lungrual na le thoho na thatak awangin hunrei lo te chunga bia in sakzoa hon thei ani chu pathian shwaina wang ani a beltlak pathian ani ziamin hmutir zelani ti in pathian thu cha soizuya pastor Romel pingente bial tu pastor in mal somna in khom chinin tlailama biak in tharlom na ruai kil ho ngalani Voin Khan Ngopa Jubilee Hola MHIP Saitwal Sub Headquarters Suan Mi te Tranpui ti Thupui Mangin Khompui Voi Thumna An Manga PNE Minister Pu Efroding Lian Chu Khwalian Ni In Runmawi Silo Vice President MHIP General Headquarters Aizol Chu Khwalza Om Ani Hehuna Hian Khwalian Pu Efroding Lian Chuan Thu Soin MHIP Saitwal Sub Headquarters Conference Voi Thumna An Theng Thei Chu Lom Omati Thu Soya MHIP Chu Mizoram Tanmal Somna An Ni Hati Khwalian chuan Mizoram a khwalzin an pungzel ti soin hotel chale zu in tur du wanga Mizoram tlo an nilawa Mizo nam zemoi le in hmangai ton na chuan hmu du berzok ani ti soin hemikonga tran la turin kal khom te chu afui ngalani Minister chuan Aizol khopui chunga hmeichhia te chu an din munina azir lo awanga in zuar tele vipanha thok theilo hom le jela te tamtak anom ti soya tamtak chunu le pa inchen enkol tu mumal nei lo te an ni ati Chalai te nun siam thaturin meichhia te chu an poimo hle ti soya jail omngai lo khopin MHIP te chu tran la turin a fuyani Khwalian chuan Mizo thom shang shang puan che te le kor che te chu chonung zel tura tran la turin kal khom te afuya Mizo thom choilar turin ma an lak mek ti asoi MHIP te chu an program a pianga Christian kandin na sherenga zonun zemoi vongnung zel turin a cha MHIP sub headquarters khompui chu midang tanamal somna a lo chan theinan adu sakna sangber a hlanbok ani voin khompui hi pilal biak tluangi president MHIP Saitwal sub headquarters chuan a kai shwaya pilal nun pui khokon branch in hun seramang thu soi hi Khwalian minister Pu Efroding Liana
khwaza om pingurmoi sailo Vice President MHIP General Headquarters le pilal shat puyi MJS Senior Civil Judge cum Secretary District Legal Services Authority Aizawl District hne na tangin ngai thla kani inkhom thoni na hi pilal sangkimi Vice President MHIP Saitwal Sub Headquarters chuan kai shwaya PC ro sangkimi Finance Secretary chuan lom thu soina hun manga Saitwal Sub Headquarters Conference voi thum na hi ni somni paruk le ni somni pasari March sangni somni paruk chunga man ni in March ni somni paruk sangni somni paruk khan zo zan man ani to bok ani voi ni somni pasari March sangni somni paruk zir top ni hian mizo namru na chungin khom ne ni in pulal pian fela chong thu Legal Board Vice Chairman chuan thu soin AMC in than puan alo ni veta a khovel sarkara hian du huna in than puan ching an oma chungzinga chuan North Korea te Burma te antela tunhaya anniram pani po anin thang ve to ZPM hian hengram te hi a enton meka VC in than min son hnai saka AMC in than min son hlat sak thunga dan om sa reng palzutin lalna le thune na an chan na tur hun rem chang an che that hun thirin mi puimin in than puya Mizoram mi pui hian ZPM hnuaia hian North Korea of the West nge kan ni Burma of the West kan ni po kan shin she sang thei to lowani ati puma pian chuan kum sang ni som paria ta MNF sarkar khan Congress sarkar in kong chepui a nu chhiate siam thatna an thonghal mup thu soin ZPM sarkar ro chu MNF sarkar in kong tha kan nu chi awangin kumni chung kong siam thatna thokmumal lowin an om theya anwa nei chungchuang hle a an sarkar atanga kum thumna kong an han siam thave ta shama heng an kong siam that mek kong ani na tura lai dara tha tam tak lo seng to tu te chu engma tho nei lawa an soichin sarkar ma sa te an ni ati an kong siam that mek te hemi puimin mangai awanga siam ni lowin AMC in thana lalna le thune na an thlak le wanga siam an ni ti hi mi puiten an sha dreng thule kong siam nan hian mi puin chhia kan choya wangin ZPM sarkar hnuaia hian engtik lai po in kong thane hi mi puite chanvo ani a kan veng kong a chhia ani chuan ZPM hi vote non kan bamya lo puma piana chuan max chungchang soin max 1.0 khami puite le opposition party te po in heti te chu kan clean reng angemo kan ti hiala mi pui po kan loma chokar tluana sahme reng ang kan ni ma se max 2.0 alo chhuaka sahme akha tanta ani ber 1.0 rong sen dukha sen larpo nilowin asen dang ani chaudon tani inalang ati MNF Legal Board Vice Chairman chuan Max 2.0 a pensioner te anlom lowa sarkar na thokpo in Max ma a an om theina hospital a an om thei to don lo ni inalang Max chungchanga private hospital te na agreement an siam na red an puang zangam lo te hi engdan nge an tlo chan mi puisum public fund man na chip chiar puanzar ngam lo hi dan bo chiat na ani a thil dik lo po omse mi puin kan che thei don lo ani atibok mizo namrun chungin khom hi advisor upa PP thola ex-minister chuan kai shwain pulan hanglia na advisor chuan hun serah manga nulai ani khoshing azai bok ani voin khan INPR auditorium chanem building a district child protection unit Champhai district board sain program on workshop cum capacity building of stakeholders mission vatsalia manania hehuna hian pilal ringkimi mar district child protection officer Champhai chuan inlom na thu soin program man ani chante asoi Champhai SP pu Lokeshwaran ar chuan thu soin hetiang workshop poimo tak buat sai ani hilom omati thu soya nau pangven himna kongan na tho thil poimo tak ani awangin NGO shang tele hetiang lam kai hnoilama soka department te tho ho na thane apoimo thu soibok hetiang lama injirtir na chazok nei belzel apoimo thu soibok ani puwanal ruata judicial magistrate le principal magistrate juvenile justice board Champhai district po in thu soin nau pangta na thoktu te chunau pangte ta na donson nuam le an har sat na lo chok jang khai theitura loin buat sai chin turin na cha nau pangta na thoktu te mo phur na shang soibok hehuna hian juvenile justice Care and Protection of Children Act 2015 and Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, JJ Act and POCSO Act chungchang soiho na hun nei ani a Police Department, Excise Department, Health Department no pang kai noya thoktu shang tele no pang home shang a thoktu te an tel ani Voin Madar Somkhan Pusila Soivunga Minister Horticulture Department chuan Vaphai Community Hola USP Ginger Greenhouse Cluster le sap thei chin khu hon na hun amhan puya Greenhouse Cluster sesi zau Vaphai Greenhouse enkol tu turmi somni pakhat le sap thei ching tura than mi somli te nen hun man ani
Minister Pusila Soivunga chuan Ministry of Donor in Unique Selling Proposition na ta na Thlanhnuaya so thing thartam na ber Champhai district ta so thing songbol na tur arwah man chu kalpui mek ani a ginger haphimwal koya din tumni in spoke Pathum Vapai tual cheng le zotlanga te din tum ani ti asoi Vapai khwa in tiang du sakna hi anla don ngai lo thu soin Horticulture Department chunga lom thua soya hedu sakna hi thorim na taimak na le rin omna chan le turani thua soya hlo chammai mai lo tu le hlotlin pui ngei turin kal khom te afuyani animal insurance tungchang soitelin tunma avok pakhata cheng sangni a insure ngai chin kha tuna chuan state matching share SMS in za som panga chau choin cheng zanhi somkwa pani a insure ani thei thu soilang bok he hun hi puchola muan puya horticulture director chuan kai shwain thu soya USP for gingeratan raw material atam the ang ber thar turina fuya so thing songbol na spoke le happy Champhai district a munlia mual koi zotlang wa phai le twal chenga te bun ani tur thua soya into dela tai mataka theitop chwa tul thua soibok pilarin chani district horticulture officer Champhai chuan technical report pe in RKVY DPR hnoya greenhouse cluster se si zaw wa phai greenhouse somni panga lai sak chho ani theina na department malak na te soya greenhouse pakhathi square kilometer zazel ni in kumtluana thlai thataka thar theinan scheme dangtenen chhun fin converge ni in mission for integrated development in horticulture scheme atangin geo-lined water tank battery operated sprayer plastic crates NPK fertilizer thlaichi tepek anni ti soi RKVY PDMC atangin and greenhouse chewada tur drip irrigation fit sakturan ni baka pipe roll ni chepek ani thua soibok sarkar le department ten base na sang tak nein gun ha thok tu ti cholhotlin puina na mangtheu turin cha ani voin chumadar somle achan ve khan DC mini conference hall sia ha village council paruka in thlan thatna by election man to final electoral roll to assistant district election officer le additional DC nibok pu Abraham Beirazi Khitie chuan atlangzer pu Abraham Beirazi Khitie chuan a role le political party ayo akal khom te chulom thu shilin draft electoral roll hi march ni som sangni somni paruka tlangzar ani thule claims and objection hi march ni somni sangni somni paru kheng thelu theina hun hon ani thu soi tlom ngai pol political party assistant electoral registration officer le election branch te tello chuan final electoral roll hi tlangzar the ani lo thu pu Abraham Beirazi Khitie chuan soin an thorim na le tho ho na thatwanga tlangzar the ani ta chulom omati thu soibok LPG le POL report ilongai thak chunzo mangu niminjing dar kwale tukindar ko inkara LPG cylinder sangrukza somnga pali inviting te supply check gate paltlanga wiring te supply check gate atanga thudon danin POL kiloliter zali somni Mizoram chunga phurlu ani bok voin khochin ilo clear howang u State Met Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Met Center aizola changa meteorological data achinchia danin voin hian ruatla aum lova temperature alum lai berin degree Celsius somni pasari ani a avo lai berin degree Celsius somni pakhat ani khonhon lamchu anon lo lai berin za somnga ani a anon lai berin za somsari ani voin zirtop ni hian mamit kolasip le aizol district mun tlem te a ruat tlem tlak theina le check le thlina vak lo tho theina za somni panga atanga somnga a oma district dangzonga khwa thaturarin ani naktuk inrini khian mamit kolasip aizol longtai le sia ha district mun tlem te a ruwa check le thlina vak lo tho theina a om ani Mizoram pon lam chanchin ilongai thak chunzo mangu Iran chuan US cargo plane in Kuwait emergency situation atok ni in a soi Iran media te chuan vo injir top ni March ni somni pasari hian West Asia Indonakara Kuwait US bungrophur thlona pakhat chuan emergency situation ane ni in an soya thlona hian emergency code athon chhuaka chu chuan thildin mun manmo thak tak awanga thlona chumngai ani ti asia tira report chuan he thil thlen chan hi shiat alani lo ti atar langbok US military transport aircraft Boeing C-17 Globemaster 3 Kuwait atanga thlok chhuak operational area atanga atum mun pan mek chuan emergency code 7700 athon chhuak ani ti in Iran state media Fars News Agency chuan atar lang chanchin buat sai ani lai thleng hian thu chiang zo nga mek ani
Strait of Hormuz blockade hian khotlang lama tui al theiman ati sana wangin Indian government chuan supply le rates ngetak ati chiang. Strait of Hormuz buaina omme kara Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri chuan tui al theiman ti san ani lo thuat soi. International crude manchu thakhatkal ta chungkha na sang chakhle a barrel khata US dollar somsari vela changin barrel khata US dollar za somni pani velani chuwang chuan khovel mun shanga consumer te tan petrol le diesel man asang chhota ani hati Puri chuan Southeast Asia rama za asom thuma changa somnga velina sanga North America rama za asom thum Europe rama za asom ni le Africa rama za asom nga velina sang ti asoibok chuti lain India chuan du thantur pani aneya namdang zongjong angin mipuite ta na thilman na satakati san emo India ram mipuite chu international volatility laka insulation ani theina na sumle pailama phurit phuremo ani atibok Russia le Ukraine buaina chwa chan atanga kumlikal ta chung khan modi kai shwaina hnuaya na satakin sarkar lai puichu alawin rahman sa to ani India sarkar chuan India mi puite hum himna ata na sumle pailama chan lag le arel ta ani sarkar chuan oil company te ta na hlo na sang tak athlen the awangin chialag lu na na satakin hong aneya international man sang tak ni ma se petrol chu liter khata cheng somni pali vel ni in diesel chu liter khata cheng som thum vel ani heti rual hian petrol le diesel international man asan chhoze lawangin export tax lag ani boka ramdanga thil thon chhuak tu refinery engpo in export tax an pek angai don ani khati zong kha voina ta na Chanchinthar kan ngai thak theite chu ani e